ama sa penen pathin ka thang ba in pat pa ip ziwin chu teng le tu ni hla guest speaker ai pan piu pu Janghaolun na hin pu Ginza a hin pu Hejang na hin na schedule tight thil le zong le the bridge the partner piu wa tu ni hla chalaya lungel ngai dan mu dan za chum chum kheolim kom ki theininga na phat man tam ta nin pi ziwin na chung chi na wa ki pa thu kain sein sitting le tu na hla kheolim khom na diu topic chu hi le tu chung political dialogue political talks Delhi date 6-7 ipalai ho SO lam kain MHA to ga kho wa AK Misra statement chi chu SO lam kai ho version chu ingai chai ta bin tu hi public lam kai ho perspective ikholim khom diu ingai khom diu hintin anave zo sen nong alum ke anave dingin kain tim kinen ama sa penen opening remarks to bangan nei sei pi diven wa common question kat so galhin nei wa pana ki ho kal si nanga alelu hin government to table la ki ho kal sa thu sei kal si nanga alelu hin ichi pa chu ahung hlung ta en ina ki ho buven ahile ikine lo lambang ta win hin don bu nu hele mi pi ki ta ki ding hin ichi ama sa penen pu haulunen nangen ekemisra and two le two in government policy UT tha sim na ding policy om pui ati pen hi nangman iti na mudana niam opening remarks in 3 minutes 4 minutes to bang nin sei pi pu haulun kazai na sei lekin na lam lo be na tin ke wang chen ipi sei neu na mu neu na lam kai hot son dal na hi lo le dem na he pun tin. It was not unexpected. No, it was very much expected in Kegelin. As it government in Kegel to people in risk management hin. Tu pet na te kana chu ama statement as on nan consultation ha say na as it chu e ho chu to chu demand chu AP diu han lang hele. Mai le ho it's tabunga manageable zo di nam mai le ko na problem di ho. Aban ta me le os e pon na ga ho jong hin lai ding he na he ja chu government chun e o ki pin jong le whole picture khat chu larger picture khat vet ngai hin considerable ngai hin he ja chu tu pet situation ading awang chu unexpected katiput na IP jong le government chun policy position khat chu ase hin constitutional prohibition he tinawang cha hi put na constitution a chu very valid hin legal and constitutional matters is only union territory chumu thema ma hin a chaina pin Telangana jonga mun dan 2010 velin Jharkhand Uttarakhand holoin jonga mu so ke hin ai wanga chu decade consultation lang ipi jongla government in hin bena okay this should be best for the political situation as a whole in India ahin ti partner chu calculations ho cha hin bola aligned ahung hi dom partner cha bola hin ai hoa chu hi la tu pet na wang chu ke wang chun kinep lal jing ding in ka gel pun ai pi chu hi jong le ai wanga ka sei wanga chu government in whole picture khat vet na he chawang hi tu pet in boys at na line ti tia he consultation why the consultation zet na lai le ai lo le further consultation bang ngai chan lai ti mai hin ai ho ding awang kinep dal jing ding tina wang hi pun ti tin ka gele chom chat hi chan chuin sei phoning e abanin pu Hejang nangin jong themkhat namudan nei sei pi on lang chanang nei sei thapi diwa ka dei chu SO lam kaina political demand ni bolu ki ho na ama ho lit na hin imacha ki mu hin ke mi pi ata san lo jong mi pi khat uma hin hi chi hi pu Hejang nangin nei sei pi diwa ka dei chu nang man namudan jong chu themkhat nei sei pi men lang chu teng le SO lam kaina hin ima ki mu pun ti ata san lo mi pi la zong hi mi zanam khat mi phabi khat yu mo hi ai le chi cho hi ta ai le tu chung ki ho na pen chu SO lam kai hon a lead hi lovin CSO lam kai ho KZC kai poi in P ho kai poi ama ho lead na hele government response chu I to bang ai dem akki bang hi dem EPG ai dem ti chu ti jong chu nin sei tha pi divin request kan bot kin
GK pilai to silonga consultation program khana kato Poimo bin silai chun eho demand to related na hi eho movement ho jong hi aki sei khomen aki sei na chun isu min lo du chu movement hi it's a process process hin a process a chu step by step ma ki chal ding hi in first step ma chu movement cha lo thin jing dingai le chuna process so ngai lo he chipa hi mi pi jo sin he ro ngai tin ani na chu movement ki hi it's all about lobby and advocacy hin si lobby and advocacy hi skill ngai hin skill ngai na ba na chu backup angai jin hi chi hi tu adinga e ho jo se thalenga thu ai sei pyo ilam kai fan jong igel do jing diu hi dei omin selaya GK pilai na sei chu ama hi thleng pra sei dinga chu congress khanga chu NSNIM ho to ceasefire han bol ba hi interlocutor pang hi aman sei chu government khat chun anaki bol hi pyam tile koi hile demand nei ho chu demand chat chu se chun he nge ti hi hoi lai government jong le koi man chi chu sei tak sei do he le he ti chu ama in NSNIM ho jong demand chu breakdown ki bol pia 13 lang he ti chu ja pa na chung ki breakdown pia to hi chu ki breakdown wa chai na chu ceasefire hong ki lunga isa di ki pha he a chu ti le aman chila ya hin sa pi chu a chu ti le nong ho jong hi to hi separate administration union territory with legislature ta na thu mu chu government in he nge ti le lo de ti na chu yang pa na sei dinga chu na chi pa hi mi pin jong an he thiam ja butin tu adinga he isu me lo du chu reference pi dinga hoi ka sa ta khat chu mosito eron hi Israel pumpi thalenga hi lengpa farao hi akimu pi hana negotiate ana bo han chu Israel mi te chu tha do dinga negotiate ana bo hana ai wa nga chu lengpa response chu het so ke lengpa response chu het so kevin lengpa nom lo hil jemi khat ni thum li nga chan yang nom lo hele a chaina chu lengpa hung nup na chu pham te le a pressal pa chu chi pressal pa chu apu zo lo phana hi farawin Israel mi te chu an tha do chu tuna Indian government in e ho jong hi khat ve ga to khom wa he chi ta bin ti chu chiwang chu expect i bolwa le I think that we are too ambitious chi chu ikinep now chu cha pa na chu i tha dai ba ilung tha pe jing wa hele chu movement bol te ki hilo hil ding alang khat chun mi pi lo se wang chu analai na le na po na chu Manipur integrity ke thei lo dinga so i hung ke kai pa chu mi ho hin na sata hi su group ho hi daw an nei hin chi chung cho na chu ipj aham ti le all baggage pa hi I think noi ho bin jong teng pa na sei dinga chu nampi movement ka hi atiwa thelan do ba na ahung kal so na ba hi ipiha mi pi lungnat na mi pi in ata san thei lo na cha lo sin sa tu ta ting le thil bol tam ta an bol pau hi chi baggage ani na chu mi pi chunga na associate now hunama thila na bol now tu chana ki cha yong che hi di poi na lang khat chun chen ha chun ti lai sang chun hung ki phadan kum jong le tu chana hi mi pi hin amo hi pi ha gam lu ta hiu le hi tia hi ei bol du nam ti hi chi
heart feeling pa hi analien base anele amo bol jo si hi mi hin ta san lo na chu amo lam kai na jo si chu mi ho hin ta san lal na nei ka ai hin tu na ikitim na no mo chu all baggage ho chu ipu jing ba ichi jing de ba le amo jong success loading e ho jong ilung tu bi lo thin di lo de ichi ya chu tu na ka tim na no pin chu anzo pu Janghaolun ne sei banga chu eke Israel tu government policy a hi accept a hi po tijeng jong le tu ne chu a ho in EPT pressure ipi bam ti pa chu very important farau chu isai bang ba chu a pressure la po jo lo phana chu Israel mi te chu a sa do hin chita bang bang chu tu na chu government chu ti pressure pi bam ti chu thu pi a chidinga chu tunin su group mo jong amit mo no I khol jeng ba ti lai chi sa associate now bang chu ilung them vai put jeng ba amo na to jo si chu dam ding ai lo oi mo ding tia hi mi pin yong chi lung put hi nei wa hele amo yong chi backup di lo wa hele amo yong I hi di lo tu achia chu tu na hi EPT ikithu khom ba EPT ichi khom ba hi chi pressure pa ja chu Indian government in it's a policy ki ti chu present government policy chu hinan de yong chi policy ki chu khel thei ti ne chu asai banga chu it hil thu mo hi very much under within the framework of the constitution or within the ambit of the constitution hele it's constitution in hoita guarantee about thei kha chu e ho dinga chu very strong for hin achi dinga chu how much are we strong in our lobby and advocacy chu very important ka sa achia chu ken khat veng pu ginza hin chu ta ting le Dr. Shailen hin chu le pu aron ko ma ka sei jing chu ipiham strategy KJC han lang su group jong le are we coming up with such a robust strategy ichi pa chu I bill hoi lo wa hele ichi pressure pa chu ti jong le ahung len do thei lo ding ahung len do thei lo wa le tu na min chi ka policy he ti pa chu e hon jong ti chu piha ikidin pi zo lo du he aja tu nya chu ki sei jing he people's movement ti pau he langhana chu tu te di ding a su group hon leading a ball pau overtake ball ti ti nei lovin akoi hi le non su hen lang su group jong le itu mu chu khat hi ja chu mi pi tong itu mu khat hi ta ja chu ai pi le hi chu ki thu khom bin a pressure pa chu ha pi the hi chi pressure region government hin iti decision ala dem ti pa chu ki ha sei jing hin chia chu tu na he su group ho chu langhana chu moral lia jong ki ne pi thei lo hi lo na ding he na ai lo le the way how they rule over us ichi chung cha ang chi lung sai no dau tam ding he ichi ho chu sei utin imik mo nau ki sei to jeng lo hen ichu now chu ima hi loading mi noi si be ma mdeu tu na yang min aning koi ka jo sia I hi now he ji ba government forget about government even the mai te min ima hi lo nam neu cha chan jong anup no mai ho the hi pem te li ho sum ka iki backup to the lo ji ai cha chun ki backup pa thu pi e chi ding chun lam kai kha chu bible la howin kai te pathen thu ngai te bible sim te min bible ina sei bang chu koi ma pathen tun lovin lam kai nam pong poi ti chu a chu ti le tu nya chu e hon amo chu mi mo sau tin sit le jong le han amo hai pathen tun hi tin accept bol tin to sat phodu tin chu ta ting le lam kai ti ho yong chun hi chilanga mi pi ho importance pa hi chi importance pa amho zaw lo hin ki ho ima kai poi ti hi chi sanin accept bol lang chi mi pi contribution pa hi amon jong EPT lungtup chu hlun na thei dinga mon cha them ti pa chu he thi mo le chi ho dinga ma chal da pi hin ti chu ga sai do nom Vualzong na sei lo khat om min question kan do na sei lo khat om en zo ting le ni continue ne bol pi tho bin lang tuin pu ginza en jong angai dan di chu ake thei ta and it was expected a hin
to banga hin don bu diu chu alam kai ana musa ho chun ana ki ging mo mong he tiu chu aman jong chi chu apom di ka ta sanen ai to hai aman e don bu diwa ka de chu KZC jong hi directly are involved in talks process a he che hi involve ngai na sa am na sa ham CSO ho involve ngai na sa am na sa ham aban ting le mabana hi EPT KZC chu e ho iki khai khom na alin pen ai hi chi a lam kai khat hi na chu EP vision na ne ya mabana hi na nam mi pt a ding IP plan na ne wa ti chu nen sai pe wo pu Ginza Nila pa ila na pa bonsa Kevin kedet si onki bol tilaki patchen political platform common political platform la Poimo kingai cha ti sia chu kedet si in sim do hin itu dungzoi chun kedet si onki panin political talks lang ma hin sonin eme cheta jang tam veita ki mutu tan ahin gohoti su group kedet si le MLA ho kinop to na political talk langa malading in su group hongan se ti ta zi chun ichwa kon chun su group ho mala na ding ma akila sa in kejet si chu anonga nung tho pe na ki bangin he iti to chun iti chu a hi chung chun kejet si jong role tam ta anin tu chung su extension hongki ball pa jang hi kejet si in nasata a role ki play hi role ki play hi su in extend theva political talks table chongki do the ti jong chu viewers ho koma heading in mi pi ho heading in kan sei do hian lang chipalle su group hon a sei thelo u thu tam ta omin civilian tongkha le political talk azau chetlo IDP ho chung chang ham le SA political demand solution masanga sunga kivai pu na kivai hom na le ini changa hin khu ha san ho shading hi keja ngai hi ji chen keja to government ki ho na khat structural dialogue chu jing han ti chu MHA to pinap to na khat hin delhi ki tin nu kha pe na chen chu ki sein le hai no akipi in structural dialogue hi keja to ni to jing ding hi ti chu khat hin hi chawat point hitla point tam PKP la chen point khat na su talks pa hi review akine zo chengle review keje sitozong bolding hi ti jong chu proposal ki pie it is ya chu hen in hena su talks on political table chu talks table chu ase kom wa chu keje chin anong zuya follow up bolzing ding ti su hi in chipalle tu hin civil society ho role chu political talks achun ta hi jang le mabana ni khani ting le Poimo ni hungom ding hin chipa ting chele kejet CA lo le civil society organization chum chu political talks table a hong to hun ding he ti chu head ding ai ko ding ji chu hi chi CSO ho head pinelo as a final ki pi thelo ding he ti chu government jong he yun su group den jong he to he ama bo tu ya apart he nai pon apart hong phan le CSO ho role ngai tar he phan le table ki to ding he ti chu kan se te he no ki pa me pu Ginza pu Haolun tu masang jep SO extension hong ki bo zo wa pa chom khat chu
nam sung he group ni na ki su wang che non na ti ham khat nen ten hong le en ki chat ta en observe kana bol dung zui chen group ni ki su di to bangin na jin chi ka he ho nam sunga he power choi ho check bol na dinga cho opposition he e ho zong chu wanga chu e ho style hi ki tha tu ki mat tu ki na hi jeng ji athua ki de tu ki nan tu ti hi bol the be se chu tiang le power choi ho zong chu balance of power the na dinga chu opposition no ki ngai apoya poimo ki hen lai ho ai tam join opposition deu dana khat ho ma he le power choi hon hen me thip ki ham ai lo wa ai le ya chu ki ba lo na chu ki chi tu the mo lo hin chi nang ma ngai da na kin lo he lai piti chi balance of power hi society vai the ding ham in a low hill kiti wang chu thei puntin lungyal khat lung tup khat nei mi ho chu alungyal dan lung put dan jong ke bang loading mong hin na a hin la ike ho le ke ho tu mon di ma cham di lo hin azia chu itabanga chu balance of power chu itabanga chu peaceful ta na most reasonable ta bol thei diwam tile strong administrative structure ngai hin to he gal kum ni wal tabangin do le administrative structure khat ahum do gudanin tan na ke CEO min te ka nain so UPFK no leadership jong tham khat position ong ki bol hoin hichibo hin lai lo hen lang strong hichisanga hard jo administrative structure khat he including every civil society including every armed group hen lang including every charge group hen lang hile na sei bang chen balance of power cho ding mong ngai mong hin na opposition jong lo thei lo hin Indian movement a jong thal him dam loi nam balance chi pi loi za chum mong hin disagreement chum ding mong hin but disagreement ho chu utilize materialize bol thei na ding a chu to ka sei bang chu administrative structure khat bang hi hata administrative structure khat bang ngai if KZC should be accepted as the administrative leadership, then it has to touch to the roots of the society, at least up to the village level. Na te kana tu chunga he that 1 to 5 who keen be assembly ke bol de cho ai la khat lanin critical bol chi pe hamitel nam pi ki loi khom khada hi tiu na hin la e pi ha mi pi zo sia zau poi tiu cho ai hin la mi pi zo si mun khan ang ki khop khom ding chu it's not feasible na he thei lo hin Ezia chu village level organization in Neva, district level organization in Neva. So I think we should look back now. Everyone should start working from their house itself, their home itself, then to their village, and then to the bigger community, bigger and bigger like that. Kasay dan chu kichi de nam. Azi chu kasay bunga chu anyaw pinapana participation in pat lo le. Kiyan tabe administration hata zum thay lo ding hin. Ato ai ho hi tiam khat ki sei la mi ki sei sinom da naum ding he na hin la youth club assembly azong meeting azong ki zaunum lo ai he nga nam level organization a meeting aga zauding tu ka sei ding thei besa lo hin we have to start from the beginning na from the bottom cha chung ki pat phan le chun administrative structure hoi khat in nei diu administrative structure hoi nei phan le chun critic han lang disagreement here zong le so zo si zong chu materializable thei hoi pin ai bol thei diu ti chu hei ma chom lama ka gel dan he ki pa me pu haulun chom cha ke ki chi sel nei se pi nan ge so chung ki pa tu kain sei ki nan pu hejang SA movement bol i lol hin di ti wa le government chu convince bol ngai hin na to ting le aki pi lo le thei poi ti kha cha feel thei yong ai hin sewa chu pt e1 achievable thei diu I think the ground situation is enough proof and evidence. A ground realities here. How do we also amplify and intensify to, or how do we strengthen to very important here. Guys, I think in
Indian government hen lang international community zong le Misao sen ahead chu Manipula mai thei to Kuki ho chu kom thei lo mo mong hitai ti pa chu affect chu buffer zone omin si buffer zone chu ki cross thei lo tu chana chu free movement hen lang ai lo le normal seat in koi peng jong le chun a ground nga chu the stark reality chu phem ti le buffer zone me tu ni chan ya hoi lai mona ka chia jong le what I keep saying is I am from Manipur but I cannot access airport. I have to go to another state and catch my flight. Si hi muntina hi ha sei chu ipijiram ti le ke ho hi complete separation ka hi ve. Tu chana chu central government in ipi say nang yong le I am from the ground and this is what is really happening on the ground. Ti chu ki sei jing hin. Sei chung chu na chu atta ta jong hin. Airport accessible thầy lâu chu khat hin. Another fact to all the facilities in Fala facilities those medical facilities and lang educational facilities and lang market facilities and lang lo ay the government facilities dang hong hi tu nia hi citizens of India khanin a rights to enjoyable thai lo cho enjoyable thai ta lo ji wa chu a chutti le hi din mun ka hi jiu chun cái hồ đi ngà chú atoma cái vai phụ na om lâu chú hi thấy mong mong lâu hi à chỉ chú ấy họ chú si se sonis hi bỏ vin Indian Constitution nói chú cái chế sát na hi cái vai hồ mà India GDP à giống chú na sát ta contribution cái ball bể thì na điều lệ India's independence contribution lên ta cái na ball nào bản na chú na India a growth chú one of the fourth economic superpower vano achu economy achu India chu fourth position am cho achu tile India fourth position apa na third position so na ding chu ko anjong contribution lin ta ka nei no hi chi ding achu ke ho tu ma ke vai pulo khoi i chu ha ta i push liu hi i push na ba na chu anjo ka satan allo lin na ding hi su group ho a hi lo chu tang pa na sei ding achu akati na su group ho kiu sha hi lo hi su group ho chu tu ading achu mi pi ho chun sang pana sei tenga jo pu Ginza na se gohti achu am ho in a spearhead duty achu ki pil ha hi ta ya ti chu mi pi lo sen acceptable ba hile achu ti le am ho tha hat na dinga chu ipi bol di na am ho su group ki hilawin tu ading achu sang pana sei tenga chu ke ja si nei tau chu ke wang chun bula pa na ha ta kana sei hi pathinin ichung wa hi to gon an nei hi ki chi ta kana sei hin hi chi to gon hi pathinin Israel mi te Egypt gama pa na hin pui do pa chun gam thip gama izana lunghan wa na chu gam thip gama cha da tha lo hit kanan gam athu he achu ti le ho jong he pathinin ato gon dung ju chu in pui do he tan akim balai e da tha lo di e thut te te di he ka ti na ka ti chu chi chu hin hi cha hi athu pi hi pem te le aham do jo sin se jeng chu unity and cooperation is very important so pathen jala chu platform khana khom thei lo te tu na khom theu jong hi separate imu masang wa big blessing ita jong ahin hi chi blessing pa chu ipiti ki chun tu thei du ham tu na hi chi blessing pathen ai pi pau platform khana hum thei pau na ke je si ai hum khom thei se se jong hi in number ding a chu it's a big milestone that it's a big milestone pa chu aban milestone chi na dinga chu panla di ko lawa su boy te ding lung thim pui la ba am jong hi chong hi nama dinga dam na hi de lo hi cha chu azwa ka se banga mi kha chu pathin tun lawa koi malam kai pong lo a hia le am ho hi amit mo naw chu dim hi dam koi jong pa kai ji su ban koi man oi lo mi chu za su dama mi chu za ipiha boi na su la pia ama ban oi thei lo la koi chu oi di wam ai thu pi pen wang chu tu na chu how do we support
our leaders. Keima philosophy wang chu izan in bol thing gating izan in say thing gating izan in ekipay thim jong leng in the mandate nei khat institutional lam kai bang chu ama noi sina tu say ding ti chu ke ya bang chu ka philosophy a zaw lo hi ni amin mo now izan jong le public domain na public domain na ho dem ding ho ai mo ding ai min ein pa cha di chu ke mi hina abang chu pang lo ai lam kai khat hina chu su khela bol hi na te yong le right platform right time ma chu amo to teo ding hi chin bol hi di poi ti amo to ki mai to adi lo ho chu sei ko ma an lo wa yong kina pi di yong lai chu kina pi ding ti chu ke chi pi khat he a chia chu tu nin i lo hin na du hi to e ho thalenga tok sa pong ho khuna pon a hin isu min lo du chu an jo ka sei manga chu farawin Israel mi te a sa do na chu aron to mo si tu sei them ji lo chu elanga a pressal pa he an nan zo do phana chu chiwang hi a ki sol do lo wa hele iti jong le izi mi te a hin ke hin ka ki chai te du he ti pa pressal pa chu chi chu na sa do bang ba chu tu na government chu ipi pressal ipi thei du mi chi pressal feeding chu tu na arm group mo hi poi teng pra sei ding chu na arm group mon government pressure api na due the chance is no more because they are under ceasefire ground rules and even government đâu na yong thu sai thei lo du chat yong chat thei lo du government đâu nan til bolo te ka tina he pon as a citizen of India chu constitutional or democratic form of pressure chu ipt pi thei ba ani na chu jo ka sei tan lobby and advocacy hi very important silanga public pressure hi KZC lam kai na chu EPT in bill du ham khat chu very important ani na chu lobby and advocacy hi how do we play this role ka sei tain European Parliament MP som la khat nin I chung thu EU Parliament na chu jang junga sei ya chu why don't we amplify ipi bol ba chu amplify bol jo lo ham ipija chu even India dinga chu opposition group ho hen lang ai lo le party dang ho yong le ipija chu lobby bo jo lo ham international community ipija lobby bo jo lo ham na domestic level hi pressure pi dikhat min international level domestic national and international level ji pressure pi na thei pa chu chi chu EPT ki chip dom ti pa chi cha chu strategy hi ka sei pa ti chu jing hi ain lam kai ho chun hi chita bang public domain a chu hi chi ka ki gong hi chi strategy me ti chu a sei lo yong chu thu gu kha chu hinan te na om lo wa yong le pu Ginza tu sang pa sei dinga chu you can chip in me or you can chip in expert in this field who have experience in strategic planning na strategic planning experience nei ho expert nei ho to hi chip in bol diu close do la hoi ta strategy ibil ba jo ka sei bang se domestic local national and international level chu and jo hi chi pressure pa ja chu Indian government chun hi chi policy pa chu amhon nalan voi akoi wa tu nya ithumo very much within the ambit of the constitution na I demand pau hi chi pressure no ya chu pi chu I gon lo wa hi le tu na chu e ho chu izat ki sa yong asung langai ho zat ki tu mo yong le hen I population me tu lo cho chi population na tu ta lo wa le IPT ki chip thehom ti pa chu that depends on how we strategize na chi chu important se to ta ting le ai ho hi very emotional community hi chu very emotional I ha cha lo bin chi emotion chu it's very short lived chu tu sei ho yong hi emotion na tu sei ban ichia chu lam kai ho jong amit mai nei lo ai ho nau phat chom lang khana sei dinga chu ke wang chun ilam kai ho yong ka pa cha ne
ตัวนี้แรงฟ้าใช้ดึงกูกินปีจงฟิลาใช้คอมปีเราหันอเดมจ่อไอ้วางจีหุ่งบุยแบบนั้นฟิลากันใช้คอมปีนาก็เลยน่าเสียโซ่กิมุปีหอยไล่ไล่แรงฟ้าใช้ดึงจู่เอ็นเอเซนลำไก่ลินหลังห้อยหลังเอ็นเอ็นพีจีหลังห้อยองเละกูกินปีหัวโตกิใช้ข้อมาไอ้คอมปีจะจู่อีจันน่า contribution บอลมาอีจันน่าจู่อจีจะดอนโลเฮลาน้าโตหัมติจู่ก็เฮ็ดจะจู่มวยกูกินปีอ่ะเป็นนักเก็ตจะเชียวยองเลยก็ยองเลยเห็นปีฮะโมไอโมฮิกบอลงามเลยจู่เอ็นฮิจิเฮลโลเฮลาอีป่ะอิโมชันน่าจัดโลอะลำไก่อีปีบอลฮัมอันดูดาโอ้ยมันดิ้งเสียงอ่ะทุกสิ่งหัวฮีจีอีจิเที่ยวไงจีจู่อิสุมิลเราดูจู่มอสิจุงอ่ะพุ่นตั้มหัวจะจะประเด็นลงหางจู่ไอ้ลำไก่หัวจุงอ่ะอีพุ่นตั้มไปเลยจุงมาประเด็นลงไหลโลดจู่ไอ้อีจีอาก็ใส่ดอกน้ำจู่we need to also go together with the head and the heart logic này lo hela lung changa po na se ja thu se ji ba hi abang kom le substance be hela hi thu se kha ju chu hi chi substance be hela thu se kha ti ngole aboi na ina mo hi ka lung don na ta hi tu na logic nei ta thu se ho hi koi man amen ti lo chu logic be se lo substance lo leng pra se nga chu thing noi mi ho chunga po na lung hai lo na tam ja chu am ho do na am ho dem na thu ga se le ipya hi chi emotion base a chu chi thu se ho chu amen ti ba e cha chu ichi dan o hi ke wang chun lungmon pium ka sa lo chu cha chu tu nin il so uto ilung chang o hi imon khom ba ichi lo lai se wa chu iti jong le i success lo du hi ya chu the head and the heart chite ni ki tu khom ding achi dung ju chu sang pya hi mi pi ho hin emotion a thu seo to kalam kai ti ho hin pya a hlo a i puyo hi chilang mi pi lungchang feeling pai he thim kit lo na ka leadership ma hon hin chelanga mi za ji cha anu naw ki thatna in la lo za ki ha la hi chi pu na pa hi leadership ma ho hin abong kom le si lang pa hi amat pha kilo mi pi hon chelang bo hi cha lo ki ba langa hi leadership lang ho hi he phakit lawa ichi tiang le chi te ni hi class chi class tiang le chun alam kai ho ding ayong ha mi pi ho ding ayong hi lung lai na lo hi cha chu chi te ni hi iti isu khom to chatwa ki lung to ta ikal son diwham chi dung ya chu anjo ka sei government in policy ati chu it's not the constitution khat chu amendment na dinga chu sau ta lu the policy chu just one cabinet meeting ai lo le leadership and policy chu khen te ja chu policy chu jing jong le chi with strong pressure no ya chu both local national and international hi chi chu thum ki wa ma pressure chu I build do te tiang le mu moding ma cha boy ke bang leng pada ka sei he kanan gam chu Joshua to ka lep ta san ja lung ngo ya nang ho zu sin ta san hi jong le chu ke bang hi chana e ho tha na ba nga jong hi lo tu chana hi chi nam mi te ikidin te pi zo theu hi pathen tha na ikidin te pi zo hi chana I pui pau vin e lut lal diu ka ta san nai sai poi hi chi ta san na pau chu hi I lut na diu pai na hi ta san na chun lung neo po te ji chun na ta san lo le I phiam I bol be diu chu tu nya hi chan e lut thei e lut pon te tia chu na ki gela le pizza hovin na kai ham pizza na taw ham gati amina christian hi ngai poi hi chi dit mun ki sanau chu I ta san diu pathen e pui pa bin e lut diu ti chu I ta san su ke ba le cha chu pathen na to din na ta san na dam sai ti banga chu I ta san bin e lut diu he ka ki pai ki pa me pu Hejang pu Ginza to pu Hejang and say advocacy lobby strategy ti chu
nang jong thang pat nen sei pi on lang aban le kan continue question kat follow ma kan do pai kit den tuin to apu Hejang in hen sei ho chu KZC in ichana ito bang to gun mi pi het thelo ho bang chicken nong ka dong di in mi pi ka het thedinga ama ile advocacy lobby chiting la strategy ho chu tamat ei ga sei pi o ole hitichu kan sei main imin team wa eke misra chung chang policy am lo pas ke ni dong hin ne khat isi comment kan bol no men na ke tene ga skip ben I tu chung nampi conclave go hotia chen sulam kai ho in detailed in report api when aki ho now political dialogue ne na ho a condition ho aki ho da no so report api when so chen na sei na wa chen they want chen ekemi strat chen government policy to a government policy UTP ding thui UTP ding thu hi om na hi ati ai wangin ki thei pon te ti kam chang ho chu amang cha pon a policy om poi ti thu ya bo to say in ai wangin second day achun I tilang tu UT thei ta pon te tilang tu sei ta loin na de manu hi na mu thei na ding lampi ti ho chu eco mu vet eco copy vetin article 3 article 239A le article 244 ezong naman cha ding he ti ho chu ama interlocutor pachun hi ho chun base a chu demand na bolwa phai lo ham ti zo chun a sei pen chu chu vet sa I phama vet sa ti le ama nge na kam chenga UT to policy on point ati wangin I demand pau imu hindi was lampi constitution article on sa say pin chudung zoi chen aki ho to ven to December ting le hin next talk hi about ding wa hin chiwa topic ding chu land rights hong hin ding a hin igam sungwa ini le go u achung hil anui igo gam go pa chu iti protect na bol no mo ham ti chu discussion December hile ani ding ya chu ama kam changa they wanna chu there's no policy for UT ati wanga chu talk him a challenging in itile land rights so igam la gu ho chu iti veng bit protect the ham ti ho chu discussion to next step ti to ji chen progress ome ti chu mi pi heading in kan se lang che phale I constitution chu policy lo ti chu constitution chu provision jinga hi ja chu a government in policy hi zong le ami pi ho in no ha wa itile government chen policy UTP dinga policy iti ibol sa dung ham ti pa chu I focus o dingun give up ta banga UT muna ding hi hop ta poi I mumeno ki tai tin lung hadai tamta holim na akizain itu chu hi zolo in mi pi ho zo in ipan khomwa government chu hit cookie zo chate hi UTP mong de heti policy iti sim sa de ham ti zo chu chilanga chu I focus o de umin ole chu chu han chun bu Hejang nan sei ta bang chun lobby le advocacy ho chu Poimo ma man tu chung I conclave zang tam ta ki say in IPP step la Poimo ding ham ti ho political lobby MLA hon ein simwa MLA hon report pina lobby ball na ball sa dang so ein report ovin to asanga na sajole phazo lobby and ball to ding ho dang ki say in chiphalle KZC subject ding in protest government
pressure feeding hot chu ke si khota nga ahin chia chu ke si hin mabana itile public mobilization demand power chu ai the government chu pressure it feeding ti chu ke homework hin chu phalle I adivasi group hodang chu ki sei do gingin adivasi MLA tamta amin hi cho mangcha chu MLA ho takithu a government ti pressure feeding ti hong se ki sein chi phalle referendum jong ki sei ging ket in tu chungchun referendum ku ki zo mi pi sunga chu referendum bola mi pi hon ku ki zo chate elo ku ki zo ho mi pin you ti ka dei mong ve childang ka dei pu ve elo le me he ki patin separate ka nom mong ti mi pi apata voice apo to tension referendum jong ki bol ti jong che ki sei na hi ti ting le working group khat sim to apai ti jong chu thulu na hong za na za chi din ka ging cha in mi pi le lam kai ho ki ka gap iti su rom ding ham su group ham ai lo ke si group to mi pi ki ka gap pa hi working group hon nan to wa communication gap pa chu su rom ding mi pi le lam kai ho khet thim tu sa ding ti chu working group committee working group khat jong sim dai no men it's all dang strategy tampi chum chong ki say in it's what born in ki say the hi jang le a thang pia chu to kan sei ho chu nampi conclave a ki say in tu thing nampi conclave hi fruitful phachum kasama ma jing in ibol lo kha diung ka law in aji chu tu masang chun mun choma ngaidan chom lam kai ho gin mon na mun zo lo na kitai mon na tam ta isungo aumin I het sawahin people's movement TP loy ilo le choma group tampi hi ong ping do ding tabang khata lai chu to nampi conclave lam kai mun choma India's copy sanga mun choma chi khoma alung hai lo now alung kim lo now elo le adei le tu pho elo le ngai dan ho an sei khomo ni chu apa da chu pan khom angai ti hi one voice a chi angai ti pa conclusion on ki bol thei hi phachom ka sama ma in to ki padin zong mi a phun ni zong hyong tam ta pon tin kuki zo KZC su group le MLA iteng pangkhoma KZC noi ami pi zo si so zo si pangkhoma kalsun khom dinga hi tha kira tha he ti chu I topic hi khat hi zong la neu khat nampi conclave chu topi saya briefing neu khat kan bole ki bai Ginza chung chu I feel very unfortunate got the conclave kong kon thai lo chu I hiện to naga sai la chu adivasi yong chu political movement leverage dinga chu IPT mon them ti yong nan sei po chu ki pam the jing ke wang chu na sata he kan lung nu mo he aji chu adivasi national meeting Delhi hi inuk to na chu phem te le ei thei le nationwide rally ho jong bol ding na aba na chu am ho na seu chu nong ho 10 MLA so chu a memorandum of with the signature chu in choi vin lang ai ho adivasi MP across India chu tam ta ne chu ai cho dong chun hi chi memorandum chu support na in soi kai han lang submit bol te ne ki ti chu ai le MLA ho dinga chu convener chu pu ho le na hin ama ta chun ka kheu bin ama jong a hoi le pha le chi chu bola pha he tin ale chong khat zo ben pu chin lun thang to ke ho ding in sei ket nin number ka thu min wang se chu PT ham ka number het lo chi ham la ka he pon a hen message ham ka thot nen ke chi chi khu chi ka he ka tin
thì lúc đàn ông cho message cái sẽ nó cái phone trong anh lạ lâu message cái thoại trong reply lâu bang công nó chun chứ tao bằng people's representative họ hi are they really people's representative? How big are we that when we are in this situation that you don't even respond to the call and it don't even reply the message na iho ale ama since they pass on the back ya chui ma cha ki bol do thei lawa to Delhi la nga hon ei oi mo be muta cho chia chu tu na chu Delhi go te ta chu na sei wa Adivasi platform nong chu e ho political movement that leverage na dinga chu nan gel the ba ngol le aphai a hi ba ngin this strong message I would like to give to our representatives especially the MLAs mi pi thaleng hi ba le itida na chu accessible hi lo ham na this is a big surprise for me accessible hi thei lo ba hi hoi lai chu mi pi thaleng hi ham ti hi biha appeal khat ga bo no men hi situation bang chu thing noi tam nine pi chu he thiam tho he yong at least mi pi to i connection pa bang he MLA hi jong le chipa hi issue sa sam lo di bin pan ti chu ga se don